أدون علم أشير ملك بيطير مكول يصير نبوة لعيت نعسك حمصكول أزاي مليك شمول إغرى وحاويك خلاصك كل لبدو يملخ نورا وهو هيا وهو يهي بيتي فرا أدون علم أشير ملك بيطير مكول يصير نبوة ورائحة وانساني لعبسنا ولها حبيبة بلي ويسيت بلي دخلي. רואים שהנחתי את התפילה של יד לפי מסורת העתיקה של החבנים. כמו שלימד אותי האלוף אביר יחיא יהושע אבנר סופר על חבנים מעטוף דוח. כך היו מניחים פעם, היום החבנים לא כל כך מניחים ככה, צעירים יותר. רואים שנשתמרו אצלם את צורת האותיות בכתב דעץ, עברית העתיקה. לדוגמה, רואים כאן את השין בעברית העתיקה בצורת W בלועזית. רואים כאן את האות דול, אומרים ברוב העדות ד' בצורה של משולש. כאן רואים את האות יוד. האות יוד כאן עם שני קווים, אחד שיורד אלכסון ואחד שחוזר אחורנית, ושאר הרצועה כורכים אותה על המפרק כדי לחזק אותה לקראת מלחמה. You can see that I tied the tefillah shel yad according to the ancient tradition of the Habanim. Today the Habanim don't as much tie in this way. I'm speaking of the tradition that's common to all the communities of Jewry to spell out the name of Hashem of the letters Shin, Dal, Yod through the windings of the Tefillah Shel Yad. Only that the Habanim preserved this tradition through the letters in Paleo-Hebrew. So you can see, for example, the Shin here is in the shape of the letter W. Here you can see the Dal or Daled, that is more commonly referred to today, in the letter in the shape of a triangle. And you can see that the Yod is in the shape of two lines, one descending line at an angle, and one line going back. And the rest of the strap is wound around the wrist in order to strengthen the hand for war. And this was a tradition that was taught to me by the Aluf Abir Yehoshua Abner Sofer Ima'atuf Doch al-Habani.